Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Unong ay buit barang ba jong ka Sorkar Meghalaya u Dr. Didi Lapang u balong ru menteri barem jong ka Jylla ha ka arpu pratrik upna Jylla arajar arpu wei ula kerpat ya baro ki Paidbah jong ka Jylla bakimdei bandang artatin henrei kidei ban wan shakmat na ka benta ban ai Injek Tika Jylla di na ka benta ban yada na ka jing yabit ya ka jing pang klam COVID-19. Kum uway ni kinong ilam, but unong mi ikmat Paidbah bala rimha hagani ka Jylla Meghalaya na Ribhoy District. U Dr. Didi Lapang ula ay mensim ru ki Paidbah bakim day satya ban shepting, but bakindang artatin yagani ka Injek Tika kenang baka Sorkar kan dubla ban pendo jaj yagani ka jingpang klam kabala dekat yaki babon ki mensim breu, but kabala pensosat yaki babon ki longyeng hapo kani ka Jylla. Tombol ba Dewan ba nom Dewan om Tika kalau lebih cik wajar hari ini kita kali tiga berapa sana dia hadir ba di rangba yang Sorkar tu lada om ni kene nomor kita ngai sama dia kejeng Tika ketika lah ubatan nomor kata gelai sakut dia High Court dekat Paidbah kalang kerja lada ya kino ki bom le dekat keren ni ka anj lada film le de pincakem pincapen stop dekat distrik mo mato na kurpa ba film le itu tuis kisnang kita dan war kata itu ang pi bom ta aga kali ba kala job Tika kala ngat hing bom tu Jylla da ka ja kano kalau pisong jubor hakali le kata kamu ba Dudung kena kerja, mentah bawa tak kali pinjau, kado pinjau ya kerja kawan sama kita, ladam tak kamu kalau agen tu order di sini, jangan persyak bawa di sini, kalau kita balik mana, undang kamu mana hilang, dan lagi apa, undang mungkin jambai ya kan ini bom, biu nama, ini happen itu, nama kita ngijing tu penting sih, dan kita ngijek tu penting. Kemudian ngaji syawat ki tangba kejeng syang longba Tika ni kan bilang kedua bahatan the best Allah wanita ini ngai syam mengenai barat ya kan tu malai itu bunga tujuh gini kita sejak mata gimna syuk ngalah bat pun senam ya kejeng syam cuma besar bat kumjuruh kiwi ki bentar jangan disekali ngasno ba kade kamram jonga bat pensen tu ya kilong kemilang pa ikon samla ke banang wastat dan pesutuk ia kimi ke kpa ke ba duna ke jing empang ke pulet ke pesutuk ba ke percaya baru kawe ke iba kene ke jing Tika ke de ke bahata mengelawan sek kene betapa tengkreng hari India bat hanya halum jongi mentahi lahir sibune ya ke nambah ke jing bom Tika ke penbit Jylla de bariku pun buat komen mana, boma Tika pun dia bet Jylla de nangkong pun bet sakit kon sekalian ia kiwan yang senang. Baru deh lawan bet berasi, lawan bet senang. Dia balai ingin bu illa de hakat balai balai pun kau keliano, nak kena kekei kena lawan. Mar kata, tapi senang tentu waktu pun Islam dile kaki yang mereka, so ay bagan mereka jing sekri, so pendek bagan mereka begini, kom nong katau, so tebri kubelai, snow naik kubelai, so chief minister begini, urut kondak sama, urut presiden, deputy chief minister, ya ke minister jongi, ya ke MLA, MDC jongi, ya nurse jongi, frontliner jongi gitu. Ini orang dia try, made by sini dan kita ngat sebagai Jepang dia kira betul dia ambil game babe betul dan itu diberi kepada satsan kajingnya jadi sekarang lagi. Habom Injek kamu tu, habom Tika kamu cai lat yang kenyang bulpur soe, bulpur sono tu, nangkong bulpur siapa tu habom Injek.
nomor kita hasnda Reza dasnubo ndai tangkatu la neutu uboma Injek ndai ki khon jongu ki persa korim jongu ki ayeng baro koi quarantine ndai ka wajam ki fo kasasung baset baro bandla kata kala sedang syogajeng bakalah kom kama ke jirum dan nomor kata snow bala kuno mentah haba ke jengot jong ki brew la duna de oi cham jong kalau penung sarkar bagan lap sisa kada berhadin belah aikan injection lawat ke report na boros dong yang ko pasai bergari India hantam Desember kene kala da sibune lagi brew la lait da ka komenda sim da report jaga